Hello misir ka apung lekko pung time ko blog channel sa bagong misiru sila pungar rak mahutsav poleka apung obesa janai ru oraka sa muluk maduli sapung kinda rak mahutsav apung kara gamda pasre kutira aro so muluk mahutsav doluse aro ragam kama pa muluk odam langkan mahutsav doluse super apung super gamam ka apung oraka so kontasapka edondar gangka pa gaya aro muluk aja ko langkan ko tanya dulu. Oh, kak, tiket pasin bira dong, ada tadi ground sopo kamar duri, ada kangkap gitu kan, muluk sopo, ayo no produk missing cinema langkan dong. Tiket kita guna, ada umai semua, teman coba bagi ado. Muluk se, produk apa seluruh bang, aro ane guru muluk se mahus dulu. Ngoluk ke video se hare modu bang kato misuni kama ngoluk Dinesh kaman ka director berkalian nama besin kesurung aga ngoluk ke modu nam missing cinema supak langkan do bang owa katok nolong ayo pa nolong langkan bia ajau ko hare modu bang katok ভাল লাগিছে দেই সর দিনেশ কামান বাদ যাও ক বসিন আগে গসুলা বাদ যাক আগমম লুকা একচুয়ালি আগম মাত দেম তাত বেক তো কমা তাত দেম বেয়া নাপাবি নলো আইমা মনুয় কাং আইয় পাবো মক্কাই পমতা গায় একচুয়ালি তো তাকাই রকে কিন্তু মানে তাত বেক তো কমা সাউন্ড রক মোদে লাস্ট সিনেমা দে হাত যাও ক কাতো নলো মরম লঙ্কানাও লগ বিরং কো একচুয়ালি মো তোলা আমা পড়া রক যাও কো ভিডিও সম হরম তঙ্গেলা যাক লঙ্কান নে Apa kita mabag foto? Kala polo man. Gokto foto ako. Bagaimana? Pwede lang siya narinig sa kuma. Ayaw pa ito. Wala na ito foto ako. Nakapagod kami ako. Nangarap ka din ang tamanan na. Mukhang kinay bitamang. Ngumangkin bitamang. Ano ka ba mo? Ay, kursi mga nito. Mukhang kuktong yung gundo. Mama. Kaya pinamang ka mo. Nasupa natin naman kung sinong kumalat. Pulo ko ay hindi ko. Targa do bongkar. Kaya,
sono dua nampak kartu apa? Aku tayo terus. Gari dengan kamu nih. Hari ini, Iya, hari saya ini kamu dah orang masih nonton gue. Kamu nggak? Kasih bersih tamu. Aduh, 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 aduh. Polo. Nanti aku sembari kamu ya. Kamu masih lebih baik. Pikir seperti apa sih? Mama sih. Anak kenapa kebaik? Kan kami boleh nampak pagi. Alat ngerapa seperti pagi. Feeling din heng lang mo gulanam dong kubong so video na yang like comment share na at tayo ko sa subscribe lang ka puno para dong so katong ulo gulanam dong kubong